tala Yesu o le malu malu tui nai lalo matoi fau le fai longa o le toe tu mai le asotolu Kerisiano matato fa malolosi Ei ai le fa moe moe o la pei o na fetalai Eto tu fata si maia I le manuia ua I o Sauniga O le ola lea e fa baba umo I tatou So e tatou si le whawhatai Yesu lo tatou matai Rua manua lo le tuna mama le oti O ai le seto si ni o manua lo le liri Tatou pepesela I o sana mani So e tatou si le whawhatai Yesu lo tatou matai Rua manua lo le tuna mama le oti O ai le seto si ni o manua lo le liri Tatou pepesela I o sana mani Tatou tāpua I le tua. Wotulei mai le awhionga a le alii I lo walii. Ia e nofo I lo mitu tau matau. Se ia o whaia e ua I tamai ia te oi. Ma mea e tu wai o vai. Tatou te talo. Le tualo mātou te mapa ia. Ua e whaato I lalo le oti. Awa e au mai o le ola fau e o lai o le tangata whaatua tua. Ua e alofa ngia fo I o le tangata taritonu e ala I lo mana. Ua e wha mangalo fo I o le tangata sa ele elea I ang sala. A ua wha e aina I le manuia mai na awa fio. A fio mai anganga pa ia. Whātumtumuina o mātou nei lotu. I le suafa o Yesu Keriso lo mātou wali I toi tū. Manu malo. Amene. Tatou Vivii atu I le Atua I le pese ua Sauniga.
Whātua tuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, ngangana wha Peretania. Ua o whātua tua I le atua le tamā, o le ona le mālosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi. Ua o whātua tua fo I a Yesu Keriso o lo nalo e to tasi o lo Tatou walii. O le na whanau e le anganga pa ia. Na whanau mai I a Maria le taupou. O le na puapua ngā tia I le pule a Pontio Pilato. Sa whasata roina, sa maliu, sa tanumia. No o ifo I Soli, o le aso tolu na toe tū mai ai na ie uoti. Na fioa I le langi, o lo wanofo o ia I le tū ta matau o le atua le tamā. O le eona le mālosi umalava. O le atoia fio mai o ia e whaamsino I e ola atoa mai uoti. O whatua tua I le anganga pa ia. O whatua tua I le kālesia pa ia e au fiai nu uma. I le mare mafutanga o le au pa ia. Ma le wha mangaloina o angsala. Ma le toi o le mai o le tino o le tangata. I le maleola e whaavavau. Amen. United Church of Christ, Statement of Faith in the form of a taxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cause and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm, which has no end. Blessings and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou talo. Le tua lo mātou tamapa ia. Mua atu matau tu sa ila wa fio le vi inga e whawhtai. Awale ne yaso lo mātou tamapa ia. Manatu ai la tau whaatua. Le tāua o le ne yaso le tue tū manu malo mai o Yesu. Mai I le oti ma le tūnga mau. Wa matala pui pui o le langi ma le lalo langi lo mātou tamā. O wā o Yesu lo mātou wala atu I a te oe. E vi ia o la wafio. Wa e tā pena ia te I mātou I le Manuia. Le ne wa veai o le ne yaso. Pe o se fua e angia I te tonu I o mātou ni loto. Whawhitai I lo wanga lofa ma le anga le lei. Wa e tafi o se mawhale tonu ia te I mātou. A wa e whaeina I mātou. A wālo walofa ia te I mātou I le aso ma le aso.
Mua matala o le tu ngamau. Soifua manu malo mai lo mātou wali. Whapea fo i mātou le whanau o e whātuatua. Matalia o lona maliu ti ngai lunga o le sātauro. E vi ia lava o e whaavavau lava. Le ne yaso lo mātou tamapa ia. Le aisa kerisiano le imoia la ala i le ne yaso ma mafofau. Ma manatu natu i le ne yaso. Se aso e winga ese i lo mātou ola whaatuatua. E ui lava sa le i Molimau wina e o mātou ni mata. A o sulu la o le nganga ma le whaatuatua ma le taritonu i ati oi. Le nei wa mātou Vivii ma whaafitai ai i la wafio. Whaafitai i lo walofa. Whaafitai i lo wanga le lei. Whaafitai i lo mātou tamapa ia. Le soifua ma le ola. I lo a inga Lotu ma Samoa ma le lalolangi. Whaafitai le lofa wha mangalo la wafio. Wene lingi mai le lalolangi o se ma wha le tonu. Le lalolangi o angsala. Awa e whaia le tua lo mātou tamaa. O lo walo li pele to tasi o le mamoi o si ai o le taulanga. Ina ia ola o le tangata angsala. Evi ia o la wafio. Mai lava i lau tausinga. I le vai aso wa tuanai se o mai lava i le nei aso fo. Au mātou o na sāpawari le pa ia malu o le vai aso ma la wafio. Whawhitai le file mu mai a te oi. E te whātonu i a te mātou ma taitai le ala i le amia tonu le sāwalenga. E vi ia lava oi e whāpawau lava. Whawhitai o mātou na tala o awafionga pa ia. Mātou o na Faitau wina o lo walofa ma lo wanga le lei. Le nei wa mātou taunu mai le ne yasu. O Lotu mau pe lava o lau fio. Le atua lo mātou tama. Whawhitai i mea aiwa e lau mo i mātou. Le whātoanga wa e whawhanga nai o le lalo langi Atua. O vai e inu. O whale o taawale wha o ngai whimalanga inga. Le atua vi ia lava o e whaavavau lava. Mātou te whawhitai o labu fio. Le wha whanwhananga mai a te oe re tama. Ao iai nisi o lo tātou ainga. Ona o le oti. Po le toe se mai o nisi mai o lātou ainga. Whawhitai lau wha whanwhananga. Whawhitai ilo mana. Whaungai nai o li i matamai ta i fo mai. E tonga whitina o mai ti ngā lo mātou tamapa ia. Vi ia la wafio e whaapapau lava. Mātou te wala au ma le anganga. Le tua lo mātou tama. Whawhitai le ngang pa ia. Wafio mai ma whaatu atoi nai o mātou ni Lotu. Na ia moni mātou toa o le mātou nei Sauniga. Ina ia mātou on tau tale le awa mare whaalo alo mare mingao. I le pa ia o lo suafa lo mātou tama. E vi ia lava oe lo mātou wa tua sili sili e se. I lau whanunga ia te i mātou. Ne nei lo mātou tama wa tu aitau nu mai i le Manuia mare fia. Le tua lo mātou tama pa ia wa e si le fia. Mātou o le whanau o le fotu le anga mase. Whamangalo mai a te i mātou. I lo mātou whaia o mea e le te tau o na mātou o na whai. Mātou te iloa ai whaia pe lava. Whamangalo mai i a te i mātou. Mātou te tau tala male le wha maoni. Whamangalo mai i a te i mātou. Whamangalo mai o mātou māfo whau. Langona, Savali, o le vaai, lo mātou tamapa ia,
alofangia i mātou i o mātou vaivainga. Au mai e la ua fio o le malosi ia te i mātou. Whamangalo le vāo i mātou ma la ua fio. O amionga i le tutusa ia te i mātou. Le tualo mātou tamā. Whamule mangalo i mātou le toto Yesu Kiriso. Mātou te vala au i la ua fio. O leu mawhale tonu lo mātou te mai lo mātou le nofo. Le vāwhea loa i mau au amna tofi. Mai lava i vasenga o awa o mawhale tua. Le au whai ngā ruenga mawhale tua. Le vāma e ka le sia. Alofa ngia i mātou i lo wanga alofa mana wanga lele. Whamangalo mai a te i mātou lo mātou te mā. I mea wa mātou o na whai. Mo mātou i loa lo sila la ua fio. A ua whai pe lava o lo mātou nei loto. Ai le whaia o lo whingalo. Lo mātou ta māpa ia. Mātou te talo. Manatua Samoa malana tāpenanga i lana whainga pālota. Ia maua e la tau le file mū mai a te oe. Fili mai e la ua fio le whai unga o le pālota lo mātou tamā. Whatasi mo sui tau wā. O ainga mā la whanga mai tu mā lo teitas. Whamanuia le au le mā lo. Le pāle mia ma le kāpeneta ma le pāle mene. Whamanuia Samoa i lo naola tiae. Fua i o le tamau ainga. Whamanuia o paanga i le alofa ma le anga le leimo i lātou. Le atua i aola le vao o Samoa. Ia telefo i o le ia i le sami e wāla lātou tau mafa ma le tau sama. Le tualo mātou tamapa ia. Tuilaepa ma Manua i le whainga malo. Whamanuia i le kovana. O le sui kovana. Ma le mamalu i pūlenga lo mātou tamā. Wha ofu e lawa fio i lātou i le ofu tāle tala. O le alofa ma le anga le lei mai a te oi. Fesoa suani i a te i lātou. Lea le tapo inga lo mātou tamā ma le wha moe moenga. Sa ngā iai i lātou le nei vai asu. Ta i mua e lawa fio i lātou. Ma pui a te i lātou lo mātou tamapa ia. Alofangia Amerika le nei atunu o lo mātou o nā au mawai. Le Peretania. Ma le kāpeneta ma le pālemene. Alofangia i lātou lo mātou tama i le vai fafu. Ia pui lo mātou nofo file mu i le nei tūlā. E to tono le nei lau ele. Mātou te vala au wha Manuia o mātou whanau. Ia wa onga po ngā luenga. Wha Manuia lau whanau lo mātou te mā. I to tonu o le malo. I so o se mata ngā luenga. A onga o whaife au ma o lo mātou te mā pa ia. Fuai le mana o lawa fio i a te i lātou. So se a onga le li ilo mātou te mā pa ia o le sila fia. Ia whama ai o le penitala o le mafufau i a te i lātou. Ina ia tau nuu lo lātou whaa moe moe. Mawai o lo vienga. Le tua lo mātou te mā pa ia. Le ne yaso o le whaa mantunga. Ma le toe tu o le aso e tā ua i a te i mātou. Afio mai o lawa fio te whapa ia ina. La mātou nei Sauniga. O lea la mātou nei talo. E awalatu ia Yesu Kiriso. Lo mātou ali i ma le whaola. O toe tu manu malo mai i le oti. Amene.
Tatou Vivii atu i le atua i le pese ua Sauniga. Faitauina o afionga pa ia le atua. Ngangana fa Peretania. O le wharitua i a Soli Ulale sua. Ngangana fa Samoa. O le awao Tuilaepa Faafetai sua. Faitauina o afionga pa ia a le atua. Our Bible reading for today will come to us in the New Revised Standard Version with the book of Mark, chapter 16, verses 1 to 8. Let us hear the word of God. The resurrection of Jesus. When the Sabbath was over, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome brought
spices so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. They had been saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb?" When they looked up, they saw that the stone, which was very large, had already been rolled back. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. But he said to them, "Do not be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He has been raised. He is not here. Look, there is the place they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going ahead of you to Galilee. There you will see him, just as he told you." So they went out and flew from the tomb, for terror and amazement had seized them, and they said nothing to one another, for they were afraid. O le whetawina o whianga pa ia le atua mai le whenginga tuai, le whenginga fou, o le tusi le vangalia Mareko, lona mta upo isu mareono, matara Faitau mai le whai mua, e whangata mai le whai upo e valu. Tusi le vangalia Mareko, mai mta upo e se furu mareono, matara Faitau mai le urua i whai upo, whangata mai le whai upo e valu. Hafunga maia, i le whaitawina o awhionga pa ia no Tatou ari. Ua mawaile sa pati, o le whaatau le e Maria le makatala ma Maria le tina o Iakopo. Ma Salome, o mea manongi, ina ia latu o atu e whaau uai i a te ia. O le tai au lava, o le aso mua mua o le vai sa pati. Ua latu o atu ai i le tuunga mau i le alua e o le la. Na whetau taratala i fo i latou, ua whapeane. O ai ea se na te furi e se ina le maa, mo i tātou le ngutu o le tuunga mau. Ua latou vava ai atu o nei lolia, ua uma o na furi e se ina o le maa. A wā ua matua tele ia. Ua ulu atu i latou i le tuunga mau. O na latou i loa lea o le tau lea o nofo i le tū tau matau. Ua ofu o ia i le ofu pae tata puwai. O na latou mātata uai lea. A ufai atu o ia i ate i latou. A uatu te mātata. O lo utou sa ili ia Yesu le Nazareta. O le na whaasataroina. Ua tū o ia. E le o i nei. Ina matamata ia i le mea na latou tu inai o ia. A ia utou o atu. Ina tau atu i ona so atoa mpeteru. E mua atu ai o ia i ate utou i Karileia. Tau te iloa ai o ia i le mea. Whapea ona whetara i atu ai o ia i ate utou. Ona latou vave o atu ai le i fafo. Ma so sola ese i le tuunga mau. Ua maua fo i latou le ngatete, ma le ofo te le lava. Latou te le whai atu fo i se upu i tasi, a ua mātatau. Whamania tele mai le tua le whaitauina na whiong pa ia, nei se i o le whaavavau. Whaavavau. Amen. O le launga i le suafa o le tua o le tamā, o le tua le alo, o le tua le angang sa. O le matua o le launga, o Molimau le Leoa, o Molimau le Leoa. Le Tusi a Mareko ua whiriwhiria mai ai o le whai upo e valu. E a vele a ma whai upo e tai nai i lo tātou taunu mai i le ne yasu. Le aso toi tū manu malo mai o Yesu, mai le oti, mai le tūnga mau. Whemai ala na whaitawina, o na lātou vave o atu ai le i fafo, ma sosola ese i le tūnga mau. Ua maua fo i lātou i le ngatete, ma le ofo te le lava. Ua lātou le whai atu fo i se upu i se tasi, ua mātata.
Ua avea le Mesia ma le tele o whaafitauli I tangata Iutaia, I lea Faitau. Le hei se mautau ne maua I le popoe I le malosi o Iutaia, I le tala inga o Yesu, e winga I le malo o le atua. Ua fola ina e Yesu o le moni ma le wha mauni. O le upu e tu mai I le atua. E ao o na whawhanga ai o le nanu. Ua tupu tele le ita o le tu ai ngo Iutaia. Ua tele fo I o tangata ua muli atu ai I a Yesu. Maratua le taimi I le uru fale mai o Yesu I lana malanga whaatipu mai tonu o le ai o Yerusalema. O le tasi leo ngā luenga whaingata o le a ngafa mai Yesu. O le tai ina o le tangata ngasala I le ami o tonu ma le faa o le tanga. Pei o le iai o le tua I a Mose. Le tāpenanga I le tua I a Mose whapea Mose e ti ngā whaingata. Ai saune te tai Israelu I le no o te whapa ia ina mo I lato. O le upumoni, o le vāwhe ngai ma Yesu e tupu ai le tele o mea whaingata. A le la matia lo soifua, pe upua fo'i o le tangata I ati oe. A iwa whamanino mai e Yesu e whapea, e leo oe, o au. O au le nā ua te tala ai o le awanoa, mo I tātou e whesota iai ma le atua lo tātou tama. Le vaso e le maua e tātou, le nei mafutanga. Ai whawhetai I le atua wa ia whai o le nei awala. Wa tātou ui atuai I lo nāloa li pele to tas. Manatua fo I Peteru. Le mānei o le māwhanawhana o le nofo I au tafo le afi. Malolo mai le malulu o le pō. Nofo te tonu o le lotoa. Le ai lava maseta se lo le winga o le nofo. Aina manatua pe lava Peteru Yesu I taimi o na pua puanga. A o iai o Yesu I te tonu o le whale pui I le lava taimi. O mafo fau ma manatu natu Peteru. Pe hi u fa pe fea Yesu. Na mua lava Peteru o na ia pupuni I ate ia. Mai isa wanga mamafa matua inga. O le taimi mori vo I lea sa Molimau ina ai. Peteru ia Yesu. A o lumanai le sa tauro mareoti. Toi manatua lava e Peteru la taranoanga ma Yesu. Le taranoanga whare so'o ma le whare uso. Peteru. Le pō lava nei au le vivini moa whaalua. Ua umaona e whaafiti whaatolu I atea. Na whaailoa lava o le nei tala. Ua o tia Peteru wa tangi lotu. Masa vali atu I fafu. Matangi awe. E ui lava I nei Molimau e tele, sa whaasanga I a Yesu I taimi o le pua puanga. Ai tasi lava le Molimau e sili lona tāua. E iai le so. Ona whesili atu leo o pilato I a Yesu. O oi ea o le tupo tangata Iutaia. Ona tali atu leo Yesu. O lea lava. Se whawhanga o le tai au fo. Le nālau Molimau o le tai au nei. O Yesu o le tupu. Ua lava lea matutoi. Lea tali mo I tātou. Au tātou wolai I le olanga o le whaatua ma le taritonu. Pe mativa lava le olanga I le vai. O no I le nganga. Ai tu mau mai pe lava Yesu. Ona e alofa I ate oe. Ua sila fia le fo I Yesu.
Le tele o la tautua inga ia te ia, mai mau le taimi e tali ai. Ai sea, le ai sea o ngā. O wha masinonga ia o le lalolangi. Aua anga tonu na mafau ma le manatu natu. Ina ia ola oe o la tangata ang sala. No taala lea i le langi. O le molimau o le tua tele. Aua mahea o na whai o le whaai unga i a te oe. E sili lo ta aua nofo i le file mu mai le li. Pei o Yesu. Be vesi mai lava. Le nei ma le nā mai a Pilato. Aina nofo Yesu i le file mu. Ina ia e nofo i le file mu. Tasi o le tali. Ina ia e tali tonu. O ia o le tupu e wha vavau lava. E ese le whainga tā o le whaarumaina. E tupu ai o le loto ti ngā. E pongi sā e fo i mata o le whiawa ai i le lofa. Whai o le whatau wemu Roma i a Yesu. A le whatau wemu fo i o tangata iutai. Ai sa tu mau pe lava Yesu le o ngā tutonu. Whai o le whina ngalo o lon tamaa. Le whina ngalo le naya a fi ai ma oi. I le tae o nei. O le tasi leo vaenga tau o le taimi o Yesu i ona puapua ngā. Ua ia le tau i atu i le leanga. A ua ia tu mau i le lei. Ma le faa maone. A wa e sili a Yesu. Le ola o le tangata. Nei lo le tele o mea o lo tutupu mai i a te ia. Le fata wemo fita fita. Ma toa tuli mai fuatu i a te ia. Fa leanga no na tino i le sasa. Aulo nao i le pale tui tui se talofa. Le fa ilonga o le amusia ma le inosia. Fa iloa tuai le pule malosi Roma. I le vava ainga o Israel. Aua tātou maua le nei a avanoa. Tātou te tatu whātasi ai le tafo e o le sātauro. Tātou te pae i le langi. Pe moni lava o le alo leo o le tua. O le tali. O ia lava o le alo o le tua. Le tamai mā moe a le atua ua te tonu o le loto au luko. Ta ape leo o le au lafu mā moe i lātou e taita ia. Tu uai na o ia i lunga o le oti. Na alanga Yesu lunga o le sātauro. Tu uava noa mo le toa telo i tātou. Tōla na manava. O ana toi upu. Ua tauno. E moni. O puapua ngā mawhaing tā. E leo se alango fie. Au le ala sili atu le maas yas. Ma le manatu natu iai o le tangata. Ua wha atu atu. O tau Yesu le la au. Wo si ai o le whengainga i tātou ma le tua. Whamairi whamtalanga whapea. Whai atu le na nofo i le tū tāmatau o le ngutu o le tunga mau. I nā tau o atu. Whailo atu i ape teuru mōna so. Ua tū lai mai o ia i le oti. Au sava vali i lātou. Le eiso lātou nei. Tala no atu i se tasi po se tasi lunga le ala. Ai o le anganga moni le nā o le whatua tua o le tala le lei. Ina ia mua na toe tau nuu atu i rau so o Yesu. Ina ia whaatu o toai le lātou tala inga. O le tala le lei i a Yesu. A o neiti nā sa sava vali atu i le tunga mau e sa ili a Yesu oti.
Aua fefefe I lātou. Lātou tele I maua Yesu oti. Ua tūlai mai I le ola. Manatua. Noti pua ngam whaingta o no oe ma. Ai o le whina ngalo le nā o le tua. Ina ia tā ua maua o le wha o le tanga. O rea so ma le wha mui mui. Se o tātou manatu I mea fau. Sa o tātou o na molimauina I le ni asu. O lo fetalai pe lava le awhionga pa ia le tua ia te oe ma. O le ola fo ai fua. O le ola e tausi ai o lo tā wha atua tua. Ma le wha atua tua e teu te wai o lo tā ua nei tātou. E mora fo I lava I nise o tuus to singa Mareko. E tele fo I lava I lātou wa whapeane. Ai se a wa tuus so o mai ai le nei tusi ma le tala anga I le maliwa Yesu. E leo le tala anga I le naro tā wha o le tanga. E te tau o na wha au au pe lava. Wa uma o na wha atonu e le angelu I lātou. O watu. Ta watu ia pe teuru mōna so. E pei o oe mau I le tai o nei. Manatua Yesu le taimi o ngā ruenga sa ian whai. A wha malo loi se tasi. O lana tala. E wha pea. Alu. Awani e ta watu I se tasi. Ai o le so ma le wha moe moe o le aso tui tū. Ta watu I se tasi. Ua toi tū le li. Toi tū atu ai ma oe. The silent witnesses. God's presence at the burning bush faces Moses' difficult task. It's how to lead the Israelites from the slavery to the promised land as God appointed. The I Am opens up the way for us to see God. Jesus' I Am in the verses open up our life to God. This is a life-transforming relationship with the blessed one. It's God Himself. Jesus was also in a place to lead God's people by opening a new way to Him. It's Himself. This is your way to the Father. It's Jesus Christ alone. When we pray to the Lord, forgive us our debtors and our debts. And He is so mighty to forgive and set us free. On this occasion, new possibilities open up in our lives. It is possible that it was knowledge of Jesus, understanding, love, and forgiveness that broke Peter's heart. Was not Pilate, who later offered a release for Jesus, rather than Barabbas, offering Jesus a way out in this moment when He asked him to say no more. It appears that Pilate wants to hear Jesus' defense. Perhaps Jesus' silence opens up the way for us to understand that sometimes we are condemned before we speak. No matter what we say, the judgment has been made. The perfect human, Jesus, more human than any of the soldiers, anyone else in this all too human story. The one who is God inside humanity with experiences yet to come. Others they deprived Him without no recourse. Perhaps the soldiers are enjoying using this man's humiliation to make themselves feel powerful.
But Jesus kept quiet, knowing in his heart they will be forgiven when I die on the cross. Jesus breathed his last and he says, "It is finished." Another word is, it is done. It is complete. For those who sees the cross, may be mocking and laughing at it, it's not for them. But for you today, when you see the cross, it's mighty to you. As we begin the spring season, we start a wonderful place, the empty tomb, with the women who were the first visitors to the grave. But we come to this familiar place in Mark's versions, which has caused problems for many writers and even the readers, when they question why the continuation of the book of Mark is marked as it is. The answer is this: our salvation, it need to be told for a long period of time. So what is the conclusions for us this morning? The resurrection is important with many reasons. Jesus kept his promise to rise from the dead, so we can believe we will be in his promises. The resurrection endures the rulers of God's eternal life in the kingdom will be the living Christ, not just an idea, hope, or dream. Christ's resurrection gives us the assurance that we all will be resurrected. The power of God that brought Jesus' body back to the dead, here we are living with and guiding us through. An invitation for us today is this: we know he is risen. We know the angel is telling us to go and tell others about Christ himself. But the angel told the disciple to meet Jesus in Galilee, as he told you. This is where Jesus had called the most of us to become fishers of men. Jesus showed up uninvited, with the disciples sitting in a room, locked in themselves. But the invitation is this: he came back to life. How about you? Are you willing to surrender your life to him? Acknowledge and believe that he died for your sins, and you have been forgiven. To all the Christians here around the world, how do we personalize our life with Christ? We've been in this faith for so long, but God opens up new opportunities for us, new ways to come to him. The veil is torn in two. Now you can walk right into the veil. It doesn't matter how you look like or how you are, where have you been. He's mighty to forgive you. Christ is now live with you, and he wants you to know that he loves you. He came back to life, defeated death and the grave. May God bless you all. May God keep you. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, mind, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. Ua toi nei o seanga. Ona tātou tā pena atu le i le taliaina.
o le sakala meta pa ia o lo tātou wali. E wha manatu ina ai rona maliu ti ngai lunga o le sa tauro mo i tātou, se ia toi a whio mai o ia. I lau lava whiwhilinga, wha le leia la o lua vā ma le atua, i le awa fo i ma le wha alo alo, ia te o tau o lo whawhia ngai ma tapu o ngasi ngasi. E mamalu lava le atua malana sira whanga i le alofa i ate oi. In the moment, we will all partake the Holy Communion is the remembrance of the death of Christ on the cross and his resurrected to life. To all of you, you may partake in taking this communion, but decide it for yourself and search your hearts. Make peace with the Lord. For those that is dealing with illness, God still mighty and he loves you. May God bless you all. Tatou Vivii atu i le atua i le pese o Sauniga. Dear friends,
The Spirit of God gives lives to the whole world. Life that never ends. Here and now, Christ fits the world. Plenty for all, enough for today. Come to the table of justice and joy. No one will be turned away. No neighbor in need will go wanting. Let praise go up to our God, our life. From every creature on God's good earth, praise his name. Leo pele, o le anganga o le atua o Tatou mawai o Leola. Leola e whaavavau. Le nei lava aso lo whawhanga pe lava Yesu o e wa whātua tua ia te ia. Le a reto ma le waina. Ua lava matatoe lea mo tangata oma. O maia i le laulau o le file mo ma le oli oli. E talia so o se tangata. I le ai se tasi e alu ilo na ainga ma le fi ai. Si tia le vi inga i le tua o le ola. O mea umalava o le ola i le lalo langi le lei. Na foa foa e le atua. O le tatalo fa Manuia o le areto ma le waina. Ua Sauniga lea le au. Tuilaepa Faafitaisua. Tatou tatalo. Tatou talo mo le areto ma le waina. Le atua ro mātou tama. O le atua sirisiri e se lava la ufio. A ua mātou atu lava ma le whanau o mātou o tangatanga sala. O tatalo i le nei tu la o le aso. Se ia e Manuia mai i le areto ma le waina. Fua whaariaria o lo walofa ia i mātou. O lo tino na whaamomomoina. Ma lo toto na whaamalingina. I ola le tangatanga sala. Talo ia e Manuia ai mātou te ritang fia. Whamangalo mātou tangata se ma o mātou tangata sala. I le suafo o kiriso lo mātou li i man whaola. Amen. For I received from the Lord what I also handed on to you. On the night the Lord, when he was betrayed, he took bread. When he had finished giving thanks, he broke it and said, "This is my body. It's broken for you. You do this in remembrance of me." Wa'u, no mawaina mai le li na mea no tuinatu ia te outou. O lea lava po na whala tenai le li o Yesu. O ia tangai le areto, o ia whaftai ma tofi ma o ia whai atu. O lo utino le nei, o a tofia ma o tau. I o tō whai o le nei mea ma wha manatunga i a te au. I asa umma tau te ai ai. Tatou talia whātasi le tino pa i o reri. In the same way with the cup also, after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it
in remembrance of me. Wa ia whape fo i reipu ina umai o na la tōna ai. Wa ia whape atu. O reipu le nei o le whea ngā inga whau lea i lo toto. I o tō whaia lea ma wha manatunga i a te au. I a so uma tau te whainu wai. Tatou talia whatasi leipo le whengainga fo. For as often as you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Wa o asa umato te ai le nei areto, mainu le nei waina, tau te tau atuai le maliu o le li, se ia toia fio mai o ia. Tatou te talo, e ufi ai o le whamantonga. Leola o le tue tū, wa ola ai o le tangata wha atua tua. Whawhetai lo mātou ta māpa ia. Wa e teu i a te i mātou. Wa e ave ese o le matangai leo langa sa mātou o no lai. A wa e teu wina i mātou i le matango fio la o fio. Lea le tuolo mātou ta māpa ia. Ufi mai a te i mātou le nganga pa ia. O whelava mātou te sava vali ai. Whātasi mai oe mai mātou. Ona o Yesu Keriso. Lo mātou ali i manu mālo i le oti maritunga mau. Malona toe tū o mātou o naolai. Amen. Tatou Vivii atu i le atua i le pese o Sauniga. Sama
Ia Tatou Samoa Leoa, Tatou anga I mai le whaiwina Tatou Sauniga o le nei sa, o le sa mua o le masina o Aperila. Ia pe o nei ai urua ia sa o masina uma e whaamanatuina, se kari se kiusiano, ia po ata ua fo I o le sa o whaamantunga. Ia o loo whaiwai se fo I lo pepe le nei sa o na ele ngata o le sa o whaamantunga. A o le aso sa na suia ai le sapati. E le isuia la se tangata. Ai na sui la vai le atua. E ala I le tue tu manu ma loro Tatou I whaola. I le urua I aso o le vai sa. O lo Tatou sapati Tatou te malolo ai ia Yesu. Whaftai tele ia mo le nei whainga tele. Mane maofa ai o loto tangata ke usiano uma. Ono le mea sili ua whai e lo Tatou matai mo I Tatou uma. O I latu o e whatuatua matari tonu I a te ia. Whaaftai I lo alofa maloa ngalelei. Malo, le folau Manuia. Whaaftai foi I lo Tatou ainga, mo le Tatou nuu. Ia mai Tatou uma lava umawhai, un Tatou tapua I whaatasi le nei sa. Whaapistoa o le sa o le tuetu. Whaaftai te fo I lau sunga I le. E li whaifi au. Ia mo le tapena ina o le upo le atua I aso sa te tasi. E Manatu lava I le se ngā ruenga whaingofia le sa ili I a fio ngā le atua. Ia o le ala leo le mātou whapeatu. Ia malo le sa ili. Malo le folau. Ia e le tau se luatu le ngā ruenga folafola. Ia ma le ngā ruenga ti mai ia na fionga. Ai mo nei lava I tu la Samoa le pele ia o whaafonga mai. I la tu lava sa Tatou Faitau po inga mai le amatanga te o mai le nei taimi. Ia na o le atua e sila fia le loto le tangata. Mo te le atu le angang whaaftai mo I Tatou uma. Mai a fu ida sa ia on whanga solo fu ida Tatou por kale masani tautua ina o roto pa ia so uma o le vai aso. Ai mo ni lava tu lai fa ia leo fa mafunga tau mo le o fa mtita I o le nei aso sunga fa au ia pasta Fagalilo Samuelu Matafeo. Ia matou Mafuta fo I le whanenei ma le sunga le whawhengainga ia lafo puro tangaloa. Ia o le viinga le I le atua ono ro whapea lava o na si o mia le whanenei ma le potu nei ia e ana au auna. Talo atu le Tatou atunu ia maua le nei vai aso fou wha malu mai Manuia sa ati mai o lo Tatou matai wha tele atu ina I titi mo au aunanga nei. Ia o le mātou puatu lea ma le ngang whaaftai tele ne mwhai fwoi on tua lalo le ngang whaaftai tele I fio anga o whaipese ma fio anga o mwhai o na o Tatou whaatino nyari nei tautua ma le nei whai ngā Lotu. Ia e pe o na iere amata Lotu ma le e whakasa I Hutt Valley I New Zealand. Ia o na ia I lea ma le au whaipese a le korisi whaafaifi au I malua. Ia ma le tari te talo, le pese le tari talo ma le kare sia le e whakaasa I nuuli. Ia ma le anuan, ma le lato umalava o mawhai o na mātou whaangaina so lato sao. E Atua iai ia le tāpua inga whaitele pe on Tatou iai le aso ma le aso. Whape foi ia le karesia a le e whakasa mai a Molimau pua ngāo ki riso. Ia ma le korisi whawhi au I malua. I le pese masani on Tatou whaaiu I aso teitasi tu mau mai oe. Manuia tele nei vai aso I au mga ruenga Samoa. Soifua mai Manuia. Tatou whai ui le talo. Le tualo mātou te mapa ia. O la mātou na sa vali ma le tāunga tāua o le ne yasu. O le a mātou tufa ma fola atu I le tō tele. Alo whangia o le mātou nei whai ngā malanga. I so se mga ala lo mātou te mao le a wia. Mafuta mai la fio.
Tafi malala o fio Faasawina le mātou ni sāwalinga. I le suafa o Yesu Kiriso. O lo mātou wali I ma le whaola. Mātou te ole mawala au atuai. Ia Manuia le eseta. Amen. Oh
fola Fetala Yesu o le malu malu tui Nai lalo mato e whau Le whai longa o le toe tu mai le aso tolu Ke wisi ano umatato wha malolosi E ai le wha moe moe o la pei o no fetalai E to e te tu whata si maia I le Manuia ua i o Sauniga O le